خیراتم برنامه کنو یا پانوراما چارپله دناو ریوبریا چارپله ده که ام بدوره و برنامه دمشینن یورو دورا منه و د برنامه من ده دو مداومین من هنه یک جوان که ویلدان تانرو کلیه و یه دنجی که مراد جوانه یورو که دورا که ویلدانه که و بمرابه و هفکاریا من بکه تو بخیراتی که ویلدان ناو خیراتا بی گرک سپاس کم ماراته آوا جبو بی امکانه که ویلدان جانا هوانا جی دبینن و وکی دنجی امکانه که اکو یعنی ده میجیه مدا چند گوتن هین مابن و انتشتا به تماشاوان و گهدران را پار ببکن گرک سپاس کم اشترا و همو خبرکارن چارپره را و جمارا که ویلدان ایشه دو میوانه مهنه یک جی پر نزیته و یک جی هناك دوری ته زبی دور ببیجم ته زبی دور اتم دوره نوره مرود ببیجه هوان املی زاروکتیه یعنی ها املجینه که بایرام آیاز نظام اف حواله من لجی چمان ناو بایرام باوان شیرینه میوان مدرجی که محمود کیپر کو یا راستی که بایرام جی و که محمود جی تجاری منش کاندنه چخاص برنامه من چه بونه کو موان دعوت کریه حتم بشتار بونه ام گلک سپاسیوت کن تو بخیراتی که بایرام سرشاوارا سلاف جبو کارکرین چارپل مدیای دسپیکی و سلاف جبو کک محمود کک ویلدان و کک بوتر نیمت و هیویدارم به برنامه کی سودوار ام استفاده بکن ج بیرو حضرین حوالا و ج تماشاوانانج سپاس خوش کک محمود تجی بخیراتی چوی نه خیر داری گله باشن سپاس اونچوانه باشن که بایرام را که بیلترازی سلاف و ج تماشاوان مرازی شبکی باش پرومک باشه بیدیکم برام ده شبا مکشا باشه ام لبرا کرانه اللي پشت کرانه براستی کارو خباطه هری گران او دمشینن کام بنیرن کام بنیرن مجاره ما ایشه چنه بله ام مجارمه کم لسر هلبجارتنایه و کنجدانون رایا گشتی یا باکوری کردستان ترکیه جمیجوه یعنی شش هفت مهر برکت بو اتمسفر هلبجارتنان لی اردهجا مال میرات روژه به تمامی گوهرد جبو دمه که هلبجارتن هاتن بیرکرن پرانیا ملت لبنده بکو اردوغان هلبجارتنان پاش بخه و تخمین هری خوشبین و پاییز ده هلبجارتن چه ببین لی اردوغان دیار کر که هلبجارتن و 14 گلانه ده و چه ببین املور شتا بپرسن که بیلدان اردوغان چما هلبجارتن پاشتا نخست اگر پاشوا بخستا و گازنین مازن نه هاتا کرن جبر سدمین پر معقول جیه بون
gelek spas bu fırsatı ez baharım de programa me ya beri daji me ser diya haber da bu bi kanaat amen yani Erdoğan şu beriya artheje beriya depremi ev kırıbu ku dabu xuya kirin ku ev ji hicde hazirane beriya hicde hazirane به آوایی کی چکه لیبر آستانگی کی لبروان هبو او آستانگا قانون نو یا هل بجارتنی بو کو د مناقشه ما یا ایش بیداجی به قناعت من رولا کی پر مزند ریزه بریا شش نیسان نکار بو هل بجارتن چکه بریا شش نیسان جبو کو بریا شش نیسان چکرا او قانون نو یا هل بجارتنی کو جبو کو مهپه بکاربه بکده پارلمنتوی هاتیه چکرن و جبو کو partiyin ku raya wan kemin raya wan yani netice hilbijartine da bi kêrî partiyin mezin û taybetî jî li AKP bê li hev nedahat loma jî birin anîn û çardeyê Nîsanê yani ji xura sedemekî sembolîk jî dîtin û mesela hacî ya mesela imtihanên üniversiteye falan nîşandan û mehekî yani 34 roja beriya wexta xwe hilbijartin çê dike bêguman mesela erdhêjê imkanekî da ku wexta li 11 bajara gelek insan ji ciyê xwe bûne gelek hilbijêr nikarin li ciyê xwe ray bikar bînin û rewşa îstisnayî hatiye îlan kirin lê de yani kanûna esasiya ewkê da Tirkiyeyê da ji derveyê rewşa şer imkana paşxistina hilbijartinê tüneye û qenaeta min qeweta wî jî qeweta wî ya siyasî ya nuha jî têrî wê tiştê nekir ku rîskekî wisa bigire û hilbijartinê paş vebixe û ev tarîx li gora wan li gora hesab û kitabê wan belkî ji bo wan herî kêrhatî bû lê yek ji wan sedemên ku hilbijartinê anîn çardeyê may Gulanê vê rojê dezgeha bilind ya xwendin yok dezgeha bilind ya xwendinên bilind dîsa imtihan aniye dixwest bîne yani wan roja rojên hilbijartinê ku xortên li üniversite dixwînin nikaribin raya xwe li ciyê ku qeydkirîne bikar bînin ew tiştî dîsa du sê roje li çapemeniya Tirkiye tê münaqeşe kirin bi qenaeta min Erdoğan karibiya şerekî derxe yani bikeve mesela Kurdistana Rojava ya jî Kurdistana Başûr ya jî bi Yunanistan re tiştekî xirabtir bikira ihtimalek mezine bi wî awayî ji parlamentoyê rewşa şer biryara rewşa şer derxe û bi wî awayî texîr bike lê wisa xuya qeweta wî ya siyasî û hem nav Tirkiyeyê de hem jî navneteweyî têr nekir ku vê tiştê bike êdî yani tiştê pir sedî sed emîn meriv nikare li ser kirinên Erdoğan bêje bu yani sibê ew ê çi bike nediyare yani merivekî wisa ye siyasetmedarekî wisa ye serokdewletekî wisa ye dikare tiştê ku îro gotiye sibê sedî sed bigorîne وقت خاص نزیک و احتمال کو شرطن به چارده بگرده در چه به زیده ترته به بله tabii Erdoğan yani dema kuatiye seri hatta naha merv da berçava taybetici pişti bahara araba او devletin ku bere ben deste Osmaniye da bunu kotun belki sempatiya wan û awawan ba awaya ki ku wan xeyala ku dîsa vegere wê dunyayê
yani ben belaxu İsrail'da belaxu gelek velatanda li dawiya dawi naha havo bana lehevte naha icar belki jvoku puanekin mestir bigre yani gotum motnan daveje devleti yekvi Amerika'yı dixwaze wî ew ê bike lê nizanim lê yani dawiya dawî edibêjim herî argumenta ew belkî jî avoriya dewletê demeke pir dirêj têr nekira ku ew be. Kek bayram divê warê de tişt dibêjî tiştekî ku tu lê zêde bikî. Valla yani zaten diyar bu ku mecbur peş hilbijartinekê pêşwextî bike ji ber ew münaqeşeyên li ser demê serok dewletiyê û ew tiştana jî wextê meriv li bersivên Yüksek Seçim Kurulî ew dezgehê hilbijartinê a bilind ya Tirkiye dinêre wan işaretê wan tişta jî dibîne yani wextê meriv vê hilbijartinê mêze dike ev hilbijartin serî heta binî bi rastî bi fikrandinekî mehendisî, bi pîlan, bi proje herkes li gorê xwe dihesbîne lê bêguman wextê ev pîlan û proje têne çêkirin destê desthilatdara, destê dewletê, hikûmetê, serok dewlet Erdogan destê wî xurttir e ew hem piranîne li meclisê hem jî dewlet destê wan daye li gorê xwe hem yasayekî hilbijartinê hazir kirin yani ew yasayê hilbijartinê bi xwe serê xwe kî dizane çend matematikçî û çend mühendis li ser wî kar kirine bajar danîne ortê wê ray çawa here yani alîkî da ew encamên ku ji şîrketên lêkolînê hilbijartina digirin aliyê din da jî ew em bibêjin nefsiyeta psîkolojiya civakê li wan bajara xweşik dinirxînin û wisa hilbijartinekî hazir kirin bi rastî yani ew Tirkiyeyê yani niha ev qonaxa ku Tirkiye têda ye qonaxekî ew e dizayn kirin dizayn şikildayîn form kirin yani serî heta binî ew e û her dewlet û beşên baskên di nava dewletê de hesabê xwe hemî li ser wî îşî dikin yani ê muxalif li gorî quweta xwe wisa xwe hazir dikin ê iqtîdar li gorî xwe xwe hazir dikin yani bo wê yekê rastî li Tirkiye mirov nikare behsa rewşekê normal rewşekî ji rê ji dorê rewşekî ku yani mirov însan hemwelatî li gorê bîr û fikrê xwe hizrê xwe wilo lê bifikirin ka wê demê pêşiyê da li ser siyaseta Tirkiye li ser desthilatara tevayiya Tirkiye çawa biryar bidin ew rewş tune ye yani hemî manîpülasyon e hemî pîlanın projenin yasa jî wisa têne hazir kirin rojên hilbijartinê jî wisa têne tespît kirin hemî tişt wisa ye yani niha bi vê rengî em gêr dibin ber bi hilbijartinekî ya jî xelkên Tirkiye gêr dibin ber bi hilbijartinek ve diçin çardê mehê yani çardê mehê jî bi rastî boy Tirkiye dikare deriyekî nû veke dikare deriyek bigire dikare yani qonaxekî nû dest pêke em ê werin wê derê belê pirsê me ji xwe piranî wê ser hilbijartina bin belê kek Mahmud tiştekî ku me negot û wek sedemê ku hilbijartin çardê gulanê de çê dibe yani dikarbû destê Erdogan da bû karbû derengtir çêke ya na tabii em bahsê welatekî normal nakin na da hemû welatê normal da ebêjim weta hilbijartin çê dibe eger 3 sala carê 4 sala carê çî ise belli 3 sal şunda 4 sal şunda evê kîjan rojê hilbijartin çê be
لمقابل تركيا نوسعي الصالة الاستاذ هلبجاتين تركيا مناقشات به يعني ارتيش شيء به كنا بجي مناقشات بو قال له ده حزرانه تشيكن او تشيكن او تشيكن انشنكن يعني دكو طلبه دراستي ولا تكي مشان راي برزعمت ومرن كان بدك طلبه زي بيجي بدك طلبه بقدر دما ارتيش شيء بوجي مجي تحميل مجي قلت كي يتمالك لجاتنا بابجن ايزه حتى الناف حكومته دا جي افشا مناقشه بو هناك بيشغر كرن اردوغان قبول نكر اردوغان قلنا قوي مشاري قلنا تشيكن يعني دمكي حساب كرن وكي كيك برانج باسكر دمكي سبوري وينا ابي ماتماتيكي وينا ابي قاموي راجشتي كنترول دكن دبيبن او كرن دمك قلتن شارتي يقولون هي روجكي معقول روجك باش بيما يعني دوي مر دك دولاب واي يعني مر بيجي كان لي بله كبيرام شخوفا دمك دورو درجة ام سياستا اردوغان ويا باحشلي كو يا كو حكومتي الريبة دبن ام نزبة دزانن نهاج بو دمي پیش چجي ببيجن بندكاي پريزي وان هنه پريزي وان اوه کوه پیش روژه جیوه چی بکن دده نیشانده و اتفاقا ملت جی و دمک درو دریجه الهف ده جوون و دکلاراسیونه که yani hatta kanuna esası bigre reve biri u sistema naha u ji münakaşa kirne hem جالي perspektifa ku ekvelat ku İro Türkiye o perspektifa wan yani ya ku hatanat ku mervj deklarasyon u beyan u reyveçuna wan u ke nerina wan ser Pırsa Kurdu Kurdistanê de çawa dibînî دخازم يعني وقت بريكو ام بريخو بدنا لنرينا مخالفت عن دسلاتيا ايرو بنسبة كردا اشارة دخازم نها تركيا پر بري ام درجه بردن اما هشتي وردا وقت ام ليمزه دكن يعني قوناخ دولت و دسلات تينا جوهرتن يعني دفعم قبول بكن كو تركيا يعني دولتك خدي تجربه خدي ازمونك جلك كوره يعني برماي امبراطوريه يعني تمام جي امبراطوريه درباسه جمهوريه بو اما او تجربه همي ولو درباسه دولة تركيا جيبون وتركيا يعني 200 سال خوي دم الجمهورية داجي تو مزدكي قناخ دسلات خو دغورينه كوجيرا دولة بتركيا دبيجم بكا او بكاي كي دولته هي يعني خديبونا خويبونا دولته خبونا دولة ترك هي او مجي يعني في دولة ريفادبا و في ريفابريا يعني دسلات جي دغورينه يعني هشتي امزتكن وقتام هاتنا هشتي تركيا دا باي اوي حركه كردي تفجرا بيشورو تفجرا ديمقراط قالك بيشوچو مثلا مداخله هاتكرن جوي دري ام بيجن حتى هشتي حتى هشتي وحفتا نوتوسيا ما özel ديت özel رولا خلايست يعني مثلا özel مناقشه هنيك جوهرينن بنجهين وقتا كر بحثا فدراسيوني وبحثا كردا فلان تشتكرن يعني يرد يدي دياره هرشخاصي دولة في قبولنك اويج قرتن برن يعني بيشترا صالي نودي حتى صالي نودي يعني نوتوسيا ekibeki dihat ama o ekip jiheş ek berdavamiya Kemalistan bun 2002'da Türkiye'de destilate destguhari yani hatta 2000 sene 2000
کمالیستان به حکمرانیه به دستلاتا اردیه لشکره ایشانی پشترا دولت دانه دست باسک دن ترکا یعنی مقدساتچیان اسلامیان باورمندان و هر دوالی ترکچینه اف 20 ساله جی به پیشنگی اردوغان دولت ترک به رنگی دوی قناغه دا حتی مشاندن یعنی حتی 2007 جی اردوغان بخوشی اصلی خود سر اقتدار یعنی دستلات بون اما نه دولت بون پشترا هدی دولت جی گرتن وقتی ام ایرو وی قناغه یعنی وی هلبجارتنی ام میزه دکن دوی هلبجارتنی دا دولت ترکیه بکاد ترکیه مجیه دولت ترکیه تیگه دولت ترکیه خو حاضر دکه یاجی دخوازه دستلات بگوهره یعنی دستلات جدست مقدسات چیان جدست باسک باورمند ترکچی و ترکچیا درخه ویجا جاردن دست بخه دست ام دکارن جوانا ببیجن پست کمالیست ام جوانا دکارن ببیجن اوین کو جی کمالیزم افچه که خواه جدا کرنه یعنی چونکه همین جی نرنگه کن یعنی بهنا وی تشتی خویاد کرد ترکیه دا یعنی دوی معرف بوه که بیامن افهل بجارتن جنوب دیزاین کرنا ترکیه ویجا تقابل اویجید که تقابل بویرین گلک گرینگ dünyayı da jitke yani le bakure Türkiye şerri Ukrayna ve Rusya'yı heye ku yani efşar şerreki gelek gringe yani de rengi siyaseti takeşin balansen dünyayı diyar beke و de رنگ اردنیگاریا سیاسی و اردنیگاریا کلتوریا اروپای یا بکماسی 500 سال پیشی دیار بکه دوی دمکی اوسادا نها Türkiye'de helvijartın çedibe biyamın yani Erdoğan vaktahanin seri ویژی وکیل مصری نورسی چاوا هات سر حکم مبارک درخستن نورسی هات اما نورسی زو yani o İslam siyasi خود درخست ortaya و مذکرن dünyayı mezekir dünya demokrat mezekir bu nursi ciki ve naçın cari kırdın yani orduya anin ser hüküm le Mısri Türkiye'de ji yani ev sale hostin biyamın gore kondinamın gore reinamın be Riya Erdoğan Türkiye'de İslam'a nerm İslam'a ku be demokrasiye ra lehevkri ببه اقتدار و دروجلات ناوین داجی رولک بدنوان لی وان چند سال داوی yani ev plan خویای ناچه هنک ناکوکی نو درکتن orte هرمی جهانی به اروپا را درکت بره ترکیه اروپای و بون یکیتی اروپای و بون او پروسس نچوسری Türkiye Hondur'da Kurdara prosesi ki nu despekir nermayiyek bun mesela avji neçu seri careki din yani Ergenekon nave Ergenekon'e binin yaji ev devleta kur kudubejin hezen kur kudubejin müdahale gelek tiştan kırın verhasıl yani iru emhatine devereki de Türkiye yani Türkiye'de careki din de destilat u bi destilatê verjî girêdayî dewlet nû ve dizayn were kirin vêca ez programên ew ê wisa dixwînim bi nîsbetê Kurda mixabin em Kurd li ortê nînin yani Kurd wek tarafekî divê pêv qonağa Türkiye'de konağa kek bayram ew be awrê Kurda em ê dûra werin yani bêjin li gor bêjin ev siyaseta Erdoğan û
باچلیک و حتی ایروج آجوت پیش روژه و مثلا کد جواب نیاره پرس yani بگیرد eğer yani azını zanım Türkiye'de merv jibo hiç tişteki nikare 24 saat ji da ji yani hükmek beje guharin zud bin yani li hatta anha tişte xuyadike yani Erdoğan u Ergenekonjiyen klasikçi Avrasyacı u MHP'man li alikine u millet ittifaqi beriwan bi Yekîtiya Avrupa ve bi Amerika ve bi dünya demokrat ve ama basken Ergenekonji dinava ew da jî hene biriya İYİ Partisiye dinava millet ittifaqê da jî hene tabii yani wan adeta belav kirine vêce eva Erdoğan gelo de çi bike ew mühime esas AK Parti mühime lê kadroyên AK Partiye ku berê bi liberalara bi demokratara didan sendin ew jî gelekî veqetiyan çûn cih guherîn divê demê de anha meriv nikare gelek tiştên sürpriz wê derkevin dernekevin em nizanin lê rewş niha li ber bi vê hilbijartinê li ber henîk pirsaye. بله gelek spas kekvildan tuştaki kutu ali yani politika kutevi AK Parti ve MHP hatta ana ajotiye u jina peve ve çi yani beyin eğer ev berdevam bikin ve çi siyaseti ev gor tahminat gor xwendinat gor yani ez li bir birası yani Bahçeli evkunakım Bahçeli mecbur maya. Bahçeli kaset deste Erdoğan'da ya. Ez yani bir salak berim go. Yani Bahçeli normal yani ev siyaseta klasik ya MHP ya neteperest Türkacı ne kare breve bebe yani lomaj bu perçebu lomaje Zafer Partisi derket lomaje İYİ Partisi derket kadroyên esasiyên ew kê çûn divê em bînin bîra xwe di hilbijartina 2011 de ne heb cîgirên serokê û endamên Meclisa Partiyê ya MHP bi qasetên seks yên ku Erdoğan yani derxist piyasê ew çûn û yani herkes dizane ku yani herkes dizane ku qaseta ev kojil cemüye kaseta Bahçeli cemüye ne mesela ko neteperestiya ya umzamcı yani Bahçeli liber de am stratejiya Erdoğan münakaşa bikin stratejiya Erdoğan devleteki İslamiye yani o Erdoğan pragmatisteki yani jari felsefe makyaveliste jari metod pragmatiste و ابیا او بخود به جارا ifade kiriye yani 2010 ya 2011 da vakta hen aligrein vi de kongra Üsküdar'da da ev kirin gazın da kirin tuçma edi evnaki ve çağı mesela sero komarici çareser kiribun ev mesela 367 kriza ev kefara Erdoğan piye xudane arde gohin her du piyemin ard negirtine vakta her du piyemin ard bigirin onu bibinin emi çipkin Loma ev yapır eşkereye Türkiye berbe otokrasiyeti İslami ya faşist a kokavida neteoperasiya Türkiye neo Osmani heye yani hizru fikri ev ki ev ya Erdoğan bu ve alire duhaze bibe Bahçeli mecburi Erdoğan be ali ki be belki mecburi Bahçeli be esas Bahçeli boku yani daviya jiyana kuda rezil neber neke ve kuça umzamçı mecburi Erdoğan'a evi be her halükarı da evi pişkiriye Erdoğan bike o istikamata ku Erdoğan duhaza Türkiye bibe caraki yani de teşbihe da hata tüneye de bejin gotineki usa heye yani İran'ekiye yani kek bayram baskir yani o İslam'a nerm, İslam'a liberal
کو هن هیزن ناف نتوایی بلکی او کرن يعني پیشبینیه کی وانی او صاحبو او در نکرد و استراتژی اساسیه اردوغان آوا کرنا حتی کج دستی به دولته کی کو به قاعده اسلامی بین اداره کرنه yani tişten pır enteresan şeydi ben yani nuhad televizyona da edi televizyona da yani programa dema Ramazan'ı programa xwarin ve xwarin unza tişte dinci kadexebune yani filmci ortaya radıkın yani her tişt pivana her tişti bu ya hezra İslami şekli fikrandına İslam çiye ya Erdoğan'ı deru durabine yani evya yani insanın miya ihsan eli açık yani Müslüman Yaşar Öztürk yani alemeki İslam'ı bu bejin yani Mehmet Bekaroğlu evki vakti hatıncıya ki bana İslam'ı Müslümanın evi HDP Gergeroğlu yani mazlum dereti bana tabi muhalife evkene bana dibinin loma dibehel bijartını da tişteku de bir kavme Erdoğan kazanç bike evi Türkiye berbe devleteki yani numuneye İran ne numuneye ki mübalağaya bir kanaatamın berbe istikameteki usahare yani Türkiye de literatura çepgiri da az yani çepim insanaki sosyalistim iyice ev literaturu tegehen ve literaturu jibmun gerek tegeh evken demokrasiya burjuvazi ya temsili be pivanin xuye heri nizm ne vaki Suedi ne vaki nizam Almanya ne vaki le yani hen dema em bixuji do xortaniya xuda em jiyane yani ez anibûm ez giyabi girtîme 2005 da ez diwêrî bûm herim 2005 da in destpêka ewke iktidara Erdoğan de ew ez çûm jî yani gıyabî girtî bûm yani mediko hinci hukuk derbastı be lê nuha tiştekî wisa jî tune ez nevêrim herim Türkiye nevêrim yani ez herim li balafirgehê ew ê çi bê serê min bi rastî ez nizanim Erdoğan de tariha Osmaniye tariha Türkiye de aliyeki tariha Osmaniye de hatta îro tariha Türkiye Mustafa Kemal jî dahil yani yekê ku merim bikar be mukayese bike Yavuz Sultan Selim'e yani be Fatih Sultan Selim û bu Kanuni û Abdülhamid û be damat Ferit Paşa û be ikinci Mahmud û buana jî nikarî mukayese bikî wexta merim tariha Osmaniye jî yani padişahiyekî wisa daniyek ku bêguman niha dunyayekî dune û şert û merc cuda ne Erdoğan wekî şexs û sistemekî wisa ji xwe daniye hêzên xwe bi xwe jî çêkiriye netîja hilbijartinê de pirsa pêşî da jî ew hebû ez dibirim cumla min a dawiye Erdoğan dixwaze Türkiye ber bi wî alî bibe destê wî qelse navneteweyî qelse li hundirê Türkiye'de qelse ji ber ku yani yekû ji Erdoğan beqetiya ne nav tifaqetî din dane Davutoğlu bigire Ali Babacan bigire yani gerek kesa bigire bana tev yani Galip Ensarioğlu'ya Diyarbakır bigire nizanim bana tev jê beqetiyane yani Erdoğan de çarşava neteweyî de jî qels bûye yek ihtimal heye kek bayram dîsa evî go yani zûvaye qenaata min bi salaya 3-4-5 sale yani Türkiye ji evkê derketiye ku merim pêşbîniyekî siyasî bikaribe bike her tişt dikare sibê bêguherandin ez rîska herî mezin duê tiştê da dibînim ku Erdoğan wexta bi prosentekî kêm ew bike nexwaze îqtidarê bihêle û
احتمالا شر نافخوایی احتمالا کو میلیسین خواه تیخه کچا او ریسک به آمن دوی مرف جبر چاب دوب نخه لو ماجه یا مخالفت به فرقه که مزن کو اردوغان نکار به اعتراض بکه و هر بجارتنی به دست بخه جسادی پیجی زیده تر نابرا پیجی و شست رای کو ایدی نکار به حیله و رای و بوانتشتا یانا او ریسکا کو اردوغان kazanç bike yani yek jxo kazanç bike Türkiye berbe devletek İslami bediçe û bi rayekî pir hindik wenda bike ihtimala ku nexwaze iktidarê dewr bike û Türkiye berbe alî şerekî navxwayî here heye bi qenaata. Bele gelek spas dema te bahsa literatûra xwe çepîtê kir Kek Mahmud Bişirî Kek Mahmud bipirsin esasê xwe de yani tiştê ku ser polîtika ku Erdogan û MHP hetana ajot dema pêş wê çi bikin yani di wî warî de jî tiştê ku hevalên din negotin ku tu difikirî ku mihîm e ku mer bibêje hebin lê zêde bike tavî mesela Hudaparê jî aniha ew jî ketiye wê cephê ya jî tikarê şirove bikî û ji wê derê jî pirsa din hema derbasî pirsa din jî bibe ya dûra zê li hevalê din vegerim yani ittifaqa millet deklarasyona wî meheqeq te nêzik ve şopandiye ew ê çi guhertinê bixurabînin û li gor heta niha li gor deklarasyon û gotin û rabûn û rûniştina wan wê awirên wanên ku li ser pirsa Kurd wê çawa be pozîtîv an negatîv çi guhertin kare bîne belekek wan pirs pişkî dirêj bû û giran bû lê ne degê te nayê te dengê xwe beriyeqê nizam deng nayê min tenê ana deng nayê ne bisa Nanay Kek Mahmud dengê te nayê mikrofona xwe veke te mikrofona xwe Mikrofona xwe. girkê Na deng nayê Kek Mahmud a mikrofona te girtiye mikrofon li jêr ew mûte heya tê pêl wî carekê a berde ana vebû lê internet zayıf e vebiye deng nayê min wala dengê te nayê dengê te nayê Kek Mahmud ne ana veke ha volümê bilind ke erê kara volüm nizm be volüm erê volüma kompütürê bilind bike yani ji wê derê here fonksiyona mikrofon na operlo fonksiyona operlo ya kompütürê na deng nayê bixabit gavadinê dahat hêja dat hêja bê problem erê dixwazî derkeve û dîsa têkeve دوێ navbênê de ez karim îca ji Kek Bayram mesela millet ittifaqa millet bipirsim heta tu werî belê ez derkeve û dîsa têkeve belê Kek Bayram heta Kek Mahmud karibe pirsgirêka xwe ya deng çareser bike te pirsê bîst belê niha wextê ev dokumentên ittifaqa millet meruf yani em bibêjin min bixwe hemî nexwendiye ez pêşî wê bibêjim lê sernivîsên wan û em bibêjin gelek nirxandin nivîsên nirxandin agahiya min duê çerçevê de ye
وقتی مرد دبینه و او کجی تشتکی تایبت مدیا آلمانی جی به بالکشی سر دوکومنتین تفاقا ملت نویساندن او yani مرد دبینه که چرچوا که دانینه دموکراسیا علا ترکیه تب ناف کرن yani برژی وسا دهاتن گوتن yani دموکراسیه که universal دموکراسیه که گردونی هیا دموکراسیه که yani به علیه ام ببیجن دکترینا چپ مرو لبنره یا جی به علم سیاسی لی تعریف بکه yani دموکراسیه او هیا اما او دموکراسیه که کو ترکیه لگوره جواکا خواه او ترکچیتیا کو دناوا جواته دا بجیه بویه او محافظه کاریا کو هیه لگوره وی تشتا چه دکن yani برنامه که اوه ام تکارم ببیجن یکا کو اگر ورنه سر حکم اگر دستلاتی به دست بخن دخوازن ترکیه دا سیستمی رژیمی لگوره نورمن هجایین دموکراسیا غربی universal restore بکن جنوبه جاره کی دن لوی دموکراسیه وگرن از خوازم بیجم یعنی توایی ترکیه بو سیستما انقره yani او رنگ هیا دوی پروگرامه دا او وقتی او به فرقی کی زیده ده ترکیه دا دستلاتی به دست بخن بگومان ده یکسر هیزن دموکرات روجاوایی جی یکیتی اروپا جی امریکا جی و استرالیا انگلو ساکسن انگلتره جی هموها پیشگیریه کی خورد بگرن yani علیه سر راست کرنا یازی پشتوانیا ابوری داجی çünkü کی وره سر حکم بلا وره حکم yani توازی برا نو ملت اتفاق ملت وره سر حکم انجی اردوغان سر حکم بمینه yani ji 15 gulane pêve ji Türkiye ra ya biriya IMF yani biriya ya biriya welatên Arab ku derê dibe gerekî para were Türkiye yani gerekî alîkariyekê xurt finansekê xurt biherke Türkiye ku Türkiye اقتصاد ترکیه رزونز جهب نکوه یعنی ترکیه برانبری ویتشتیه و از باور دکم اگر ملت اتفاق ملت به رای کی زیده فرق باویجه و وکی ککویلدان وجی اشارت پیدا ترکیه دا وکی ترامپ دو سه روز لامریکا لنگی خدا عرده اردوغان و حوالبندی خواه یعنی اتفاق جمهور نخوازه او بکه تشتکی وصد آوسته در نکوه yani evet dünya demokrat desteğan bigrin ku Türkiye zutrin deme de rejima xoda de rejima siyasi da pergala xoya siyasi da ji ber demokrasiye ve rekonstrüksiyon jinu ve careki din hendek guharinan çebikin li devleteki hendeki hukuk adalet li bimeşe li vegerin de arikar bikin u tabi yani heviya wana heri mezinji ewa ku Türkiye de şerê Ukrayna'da de peywendiyên Şankay Avrasya'ya da de peywendiyên bi Çînê ra yani de meselên global da jî Türkiye ji îro zêdetir siyasetekî alîgir ber bi Rojava ber bi Yekîtiya Ewropa ve bi Amerîka ve
وەربگرێ دێ ئەف تشت yani وسا xuya dikin dê bibe çünkü yani me işaretê wan tişta jî dîtin yani Qiliçdaroglu em bêjin çû Amerîka hate vê derê Almanya yani ev ziyaretana beriya hilbijartinan da peyamên wanên mesajên wanên siyasî jî hene û aborî jî hene û ez bawer dikim yani duye manê da Türkiye Rojavayî hêzê Rojavayî dewletên demokrat Yekîtiya Awropa û Amerîka û Anglo-Sakson dewletên Anglo-Sakson dixwazin Türkiye di destê xwe da bigirin nav NATOyê da û di nav peywendiyên siyasî û aborî û kulturî ê Rojava da bigirin îro tişta meriv dibîne îtîfaqa millet ji xwe re ji vê bo vê tiştî nêzîktir dibînim bi nîsbetê Erdogan ama eger Erdogan piraniyê bigire nizanim gelo dê teokratîzmekî otorîter total otorîter berbûyê ve bikarbe here nikarbe here yani ew jî piçekî îşê pirsaye yani muhtemele kompozisyonekî wisa em bibêjin yani rastî meriv niha nizane em bibêjin dê di tûra yekê da piranî yek alî xuya bike neke dê nabeyna serokatiya dewletê û parlamentoyê da balansekê cuda derkeve dê di nava parlamentoyê da balansên çawa derkevin yani evana hemmî yani panzdeh gulanê ê Tirkiye dê wek fakt tesîrekî ser bikin û dê meriv dikare ancak wê wextê henek ser henek tişta konkrettir analizekî bike yani ama anha ya bi xetekî pan em meriv dikare bibêje yani Xerbê dewletên demokrat tercîha wan îtîfaqa millet e û lê li ser mesela tiştekî balkêş e hetaniye anha ew tercîha xwe indirekt dikin ama redda ew ê jî nakin redda Erdogan jî nakin dixwazin bi Erdogan ra jî benîkekî bimîne ji ber ku dibînin yani Tirkiyeyê muhafazakarî Türkçîtî gelek xurt e yani wextê meriv nikare yekser şerê vana bike û dunya jî nikare şerê vana bike dixwazin welê balansan bi hev re bibin yani ez bi xwe her dem di analîza da dibêjim divê vê van ihtiyatana em Kurd jî di destê xwe da bihêlin yani wilo bi yekserî neçine meselê çêtirin wilo ka wê hilbijartin çi bîne ka wê xelk li ser sendoqa tercihê xwe bi ku alî ve bide. Dengê te girtiye kek Nîmet. Kek Mahmud göhekê xwe derxe û jewê jî derxe Em çawa na ana baş e na baş erê te bawer dikim te me godarî dikir em gudarî kirdi belê naha ji xwe pirsa destpêkê jî miştekir bawer dikim degêm hate îja kek bayram divê wê balansekî ew bikin divê balansê da wê Kurd çi feyde bibînin wê pirsê jî lê zêde bike û kerem bike na te çend swal ji min kirin ez wî fêm bikim gora wî pey erê na ev tişekê tura pêşî da yani demak min bi axiviya dengê min tune bû tişekê kek bayram got kek vîldan got ez jî wir dest pê bikim û paşê tikanî bipirsî tabii berê te got demek kek vîldan basê xwe kir ku ez ê çepemî sosyalîstim
كفامات çünkü خال هوا دیگرم از آن دوی وقت هوا بیلدان هین هوا منه لما كفامات قصبی نشان بدم اجاره اول سر مثلا آق پارتی و اردوغان yani o zaman de hazar diyada yani de hazar iki daha bizim AK Parti ama bu de hazar diyada ki televizyon ve de mi sedi siyasi reislandın bu sedi siyasi bun hükümet bun iktidar le bu iktidar ama yani el-Emberwan bir reaksiyon mezene bun yani jali ordin nezaten kabul kırne jali revşun bir nezaten kabul kırne قادر وان بخوتنا بون لما مجبور من امریکانجی نشان بدن خود داخل اروپا نشان بدن یکتا اروپا خواستن ترکیه بکن اندام یکتا اروپا گاو آبتن چون هاتن دناب ترکیه باس قانون بنگهی یکی نه کرن جبوی هیئت آوا کرن işte ایران قبولی ona evvelki hazır کرن tasarruf hazır کرن yani despeke da خواستن hani تشابکن ایدی او دیستت بو آنجی خواستن بوان با خوبتن قبول کنه ایرو خیال که تو پروژه وان نمایی یعنی ایرو آق پارتی یک پروژه بهی او جی هبون آخو او چاوا بددوم کنن او چاوا لسر اختار بمینم او چاوا او جم بلکی سبته که محلفته جی حسب نپرسیم همو حساب و پلان لسر بیتشتهی وبلاني مثلا اوجي مثلا بجم ما بيو اق بارتي تكليوان ونزانن باخشالي د ميتينغ هذا قوتني برنامج قوتني مرحبا تجاينك عم بيجي جبوي اردوغان قلت لي ميمار بروجا في اوي اساس خدا ارتورول تركيش ارتورول تركيش دنا ما بيدا الهمبر واندركت جو غارك اما اق بارتي به تكلا خرط بكن الكاري بكن بركار بكن وانا رابن ارتورو تركيش بارتي يعني وركن وي اسفاكش بارتي ارتورو تركيش شو كتنا باخ بارتي لإيرو ما هبب التبايك يعني بوي يعني متفق اخ بارتي هري او وممر بيجي ارتورو تركيش يعني دوي ما هبب جا ارتورو تركيش سبازي بكن يعني ابجي tamam belki ne mecaremeyi ama yani evet refekir evet bu sebep evet ev vizyonda peşamepi ev zaman bu le iru edi mesela vanım yani gavay babacın proje ki bakın tane mesela zaten jartın işte kampanya destekleyi yani Millet İttifakı de pey bahsedi be ana sakinin çeken de işte parlament istemiyor hortur beken ama Cumhurbaşkanı işte Avrupa kim beken parlamenter hortur be yani gel dışarı bejin li hatta iro AK Parti proje gibi çıkmamış yani çi proje bir yani mesela tebere goten işte Persa Kurdi evet çareser beki Persa nanım işte evet برسا حتى برسا روميا تشينينا برن مجلس كوميسيون باكرن برسا علويا كوميسيون باكرن قرطاي شكرن لي حمون دي بجمع او ايرو هاتنا ختمينه او بكا مكا حمو هاتي بي بكا اكبر وبكا بلكي ملباتا اردوغان افتابي مخبنا جبوي تركي جبوي ثاني تركي جبوي وان تبي زراعت پر مزنه yani çünkü insanlara doğadan Türkiye peşme biçi halkı Kürt doğadan Türkiye halkı Kürt doğadan Türkiye peşme biçi hadi imkan ben hadi kar ben hadi iş ben bu zarf koy hoş bu peşar roja koy te evan tenabe le ve büyük kes nazan sibe Türkiye çibe anha abi namına kaşar dibe galo bizatne çebe çenebe evet eğer hükümet bir vartın bana hükümete doğru bakın doğru nekin yani münakaşa heri mezun teşekküte peyvandan ebtişanan yani bana ebtesihu bir açtana evet iktidar teslim bakın nekin yani ebtişante ağaftın lama cik bıraktı halet Türkiye per kharabe o ki yani o kek baram jigot yani yekitiya yani Avrupa'yı
امریکی جی مثلا وزان بايدن قلت دري صاروا ليبيكي قلت ازي حول بدك اردوغان بشي حتى يرو بايدن شكري تشكينا نظام تقابلك نابتي يعني قلتنا يكر يعني قلت ازي حول بدك اردوغان بشي لا حتى لك تقابلنا نابتي طبيعي انا شري اوكرانيا دست بينا كربو شو شري اوكرانيا دست بينا كربو شري روسيا واوكرانيا دست بينا كربو يعني اما يعني هر تم كانت تشترك كيف يعني هذا مثلا شر چینی لهمبر تایوان کم درکبه امریکا کتی تلاشوید به چاوا از ریل وان بگیرم یا از چاوا چینی آشی بکم شو بکم که آمان هوار لهمبر تایوان شکی اوجد ندست بکرن چون روز پرم سعیده يعني چینجی حاضری ده که دبی تایوان بشکی ولا تمنه دبی گرک او تکبنا آخا چینی بن باندورا چینی و سره پروبلمه کی انا مثلا ماكرون ودروي لباكيني يعني چینیرا يعني امريكان بي البروان دقر دبي حيرا قربان بشكريا روسيا نكن ام وانا بين سنه ماسي مثلا اوكرانيا ام بين وان بريك اشتي بي مثلا شهر سر بكن براسيل يعني شر كان برفره كان برمزن به باسي شكل كيميائي اوتوماتيك تكرني ابايا وطبيب يعني ام دنيا كشي ضرر ببينه لما جي دبي مر وقت الكلام ببينه واردوغان جي وقتنا باش ليز بس بروسيا تكري برخورت اوكرانيا برخورت بامريكا علي دخورت يكتي اوروبا بنابرا نظام دريا بكري تهديد وحتى انا سر كتيجي يعني كبان ويا اوروبا يجي جوجا شوف لكن يعني رسما اوبورتونيزمي لكن يعني قش زانا مثلا شيء لكاس نور دنجو بكي انا مثلا ان كان ناتو السويد وفنلندا يعني السبب تنهي يعني كيفي درجتك وسي ولات بندا اردوغان كينغا اذا بده السويد بيبقى ناتو يعني هو قالوا شيء خراب ثاني يعني بايدن بري بيدرو جارد قلت كان يقرأ تركيا بتهرك كما شابك يعني شيء تركيا بك يعني أردوغان حسابي هي طبي دخاطر قاموا يأخذها هندور دا بهت نشان بده خود نشان بده هو كي سروكي كي بهزن وكي بايدن وكي بوتين نشان بده يعني قلتنا سروكي تركيا مش لدنيا بردك دولة الدنيا قدرة أويدك يعني لما جي دبي الدنيا جي تديو بينج ولاتك يكتم لتا وكي اون تبي سكرت من الخوزي دبي جوان بستري يعني تابو تدي جوان بستري او خويا جوان تحسبين يعني لما جي براستي اردوغان سياسته باش تعقيب دك باش قتيقنا باش تليزه وحتى هاي سركتي يعني قبل بكن متاتشك بسكبول يعني ورن سر ملت اتفاقی برنامه‌وان مثلا کو اتفاق ملت يعني برنامه‌وان یا کو هم جبو ترکیه هم جبو پرسا کرد و چبین چنینن یا ملت اتفاقی يعني تشك خيادك رستوراسيون دولتي بخاطر دولت رستورا بكن تبردا طبي para kurda normal زادت تشكتني اما Kılıçdaroğlu hatta kaçana goти از بخوازم پرساکوتی لپارلمانتو چارەسەر بکەم طبيعي پرساکوتی چی فهم دکه جبوی پرساکوتی چیه اموی نظام اما goти اموی وکی تعهد قبول بکن يعني مثلا قال لك كنت شاهد بمراستم يا بارلمانتا تركيا پرساکوتی چارەسەر نابه بپارلمانتا تركيا بحكومة تركيا چارەسەر نابه چه دمینه يعني سر چیا دمینه ام بشه سر چیا ام چوا بکن يعني لتركيا بارلمانتو كي حكومتك جو بارلمانتو تتكبه او بارلمانتا خلقي تركي تمسك خلقي تركي ام مجبورا وانا معتق قبول بكن ام مجبورا وانا دانستاندن بكن ام مجبورا وانا قانون بكن كي برسكي كردي
ولا برلمانتو قاعد بيجي حكومة قاعد بيجي ترى كماري تركيا دما قلصان بقى كي عبد أما بكي خشي يا مشكلة بكده يعني درد ما تدمي درد ما متري بخل نكال أو بابون شيخم يعني كل يعني Kılıçdaroğlu o ittifaka millet yani ve gave babece yani gave çıkas gave mazın en küçük babece. Tabii yani kana program derken abicim yani emzana ki yeni parti vaki mehpat diyayı yani abicim yani maddi mesela millet ittifakı ama bakatiyabu yani راجشتي او يعني زخت راجشتي نبا مرال اخشنا بكي بنجر اثر نب بلاد اتفاقي اما كت بوسينا وساكي رايبي كيم بابانا وي برستيجي وي كيم بابا مجبور ما بقريها يعني بس كودي tabii ki problem derken لان بوندا بكي علي بابا جان ابيج بشكريا Kılıçdaroğlu بكي بابا داود ولا حتى دركي بكي بشكري بكي دبي ما ihtimalına bir neki. Ama yani Kılıçdaroğlu çıkav aveti dibin ne bileyim ki ev ne gave. Yani dibin işte pesta kodi bana ne kan çaresler bikin. Bama çaresler ne abi? Başına emi keve çaresler bikin. Yani ki sozda emi sozda vakit tahtı kabul bikin. Demakatın ser ihtareci em beji sozda ki usada bu. Vagotum emi pesta kodi çaresler bikin. On çizgi kursa كردي فيه بدكن فهم بكن ليه هم قر فهم كنا هو جواب بيجي دماغ نات حسابي ما دماغ ما كيم دي دماغ ابنه كرابون ابيجن ذاتي يعني بارتي كردا نه دخوازي بارتي كردا بلينه حتى دخوازي بارتي كردا دخوازي قال كرد نه بجينه افتي كوشين دوم بكي تكوشين دواي بيناي حتى ام دبج في خباتي بردن ام قانيبن نفس الشيء بشتى ما دعوة تشتغل بكي أو قبول نكتي لما ده يعني أنا كمان بانيك تانكي دعوة دنيا ورا يعني بنا بستقدي شرط سر لكن أي ما بخافينه ولا بيساعد شو نكست كان كردا بخافينه حتى يرو يعني كل يعني بيجم يعني بكي بدار زوري بكشتن بالإعدام بحبسه وكلنا ما كل نكان كردا بخافينه كل كردا دنيا في مكريه كل أنا مثلا بكي جارنا belki jarda em xo bixo dixapîr. Yani var xiyalek watak em bibin yani pişta kurdî ji parlamenta van ve çareser nabe wata mera rê namîne yani rê çi dibînin em ê dekin serê çiya yani em dekin serê çiya Kurd dihosa Kurda li Tirkiye yani eger heştî 4 milyon 5 milyon hesab bikin yani Kurd belki 22 milyon 22 milyon ne kan zora 6 milyon bibi 20 milyon mecbur و6 مليون قانوني بك كماسي ني ديوي يعني تدي بينجي كيوي قانوني بك برسكي كرديه الولد برسا كرداي دحوزي كرداي هم بخازن بكردارا بيجي دبي هو مثلا شهر سر بكن يعني دبي امجوان اخلاق بكن دبي او بخوجي هذا وان بارتي وان رفشنبيري وان اخلاق بكن كي برسا كردي قاب يابتن يعني وكدر انما لو اجي دبي بانيك جنك بين يعني پشتا کدی با ما چارەسەر نابێ پارلەمانت نابێ کان چارەسەر بکێ yani محتوى ما وتكي يعني يا حكومة يا برلمان يا ابن سرو كمار يا بارتي سياسيين ابن يعني مجبور كل بما بدنا بستينن جبنات شيكين ابيج قفتوا بكن وقت ريتنا يعني بله شكل gelek spas kek bildan yani az fırsaveci ev bikim mesela sero komariye bite yani helvesa kurda dibe çibe yani de helvijartına sero komariye de o bejin çavderi an bejin ji ewate ku ittifaqa millet kare çi guhertin hem ji bo Tirkiye û hem pirsa Kurd e hema wa Kurdî ji ber ku wa saetekî mezetir du xwêşt belê Carek din gelek spas kek mumtaz kek Mahmud gelek tiştê girîng anî ziman divê li ser vê pirsê
yani yek az isadisat duve kanaati dame ev hilbijartına yani Türkiye o duve mani da Kurdistan'a bakur abi 5 salı peşi abi çavabın idare kirin. Dudu ev istikamata Türkiye ber kijan ali be hera. İstikamata Türkiye kijan ali be hera ev tesire ki mezin ser mecid ke. Kek bayramcı ani zaman kek Mahmudji got yani ittifaka milleti duhaza restorasyona ki çek. Restorasyona çiye? Restorasyona sisteme ki ucube ko lomam go yani Yavuz Sultan Selim verde yani bir yek kararnamaya ki ko bir yek kesila ne atıbe şevrandın yani kadera 100,000 insana dikare bigorine. Mesela ev ve söz edin yani tişteku tifaka millet bu nabi ev kitkin 6 parti tedane dibejin evet dibin ama derbası sistema parlamentarizmi bebendiysa yani demokrasiye parlamenteri beben و بقناعتها من أبيا باشا وجوهستنا بکار آنینا امکانا دسترات داریه امکانا دسترات داریه بلاود به فرهترد به دوی فرهونه دا بگمان yani gerek partiyen mi Kurdistani ye legal hene nha vaqt am qers bin u imkan destê me dabe em nikaribin xurt bibin yani ew kaviya gunêviya em nikarin babêjin ustiyê kesên din loma ew bi qenaatem tiştekî baş e dido vê Erdoğan û vizyona Erdoğan ya otonomiya Osmaniya nû û senteza Türk-İslam senteza ümmet divê ji vê desthilatdariyê dûr bêxistin. Loma jî yani ez Kurd bim, Türk bim, Arab bim, nizanim çi bim ez yani imkana min ya ray dayînê hebûya divê hilbijartinê da منê raya xwe bida yani dibe منê raya xwe bida Kemal Kılıçdaroğlu wek serokkomarê Türkiye pir vekirî yani pir hiç bê münaqeşe bê tişt ji bo sistem ew ê bi guhertina serokkomar bê guherandin serokkomar neyê guherandin li Türkiye ev sistema hanê ev sistema ku de aynı vakti de xwedî vizyonekî siyasî ya İslamî ya netewperest e nikare bê guherandin. Eger serokkomar hat guherandin li ser wî jî di parlamentoyê da di meclisa Türkiye'ye da tiştekî yani pêkhatekî cuda çêbe ew dikare ber bi rêyekî ber bi rewşekî nû here ku Kurd li wê derê ew ê bikaribin daxwaz û xebata xwe rehettir bikin. Yani yana Kurd ew ê tiştekî bi guhertina yani dîrek tiştekî bi guhertinê bi dest nexin. Ez sadî set li gel Kek Mahmûdim lê detayekî biçûk heye yani Kılıçdaroğlu nabêje ku ez ê çareser bikim. Kılıçdaroğlu dibêje ku ciyê çareserkirinê parlamentoye. Ciyê çareserkirinê parlamentoye. Yani Kurd jî birabên wê derê. Yani ew dibêjin ku işte HDP Kurd wekî din ewke ya jî Kurd xwe organize bikin bên hilbijartin bên parlamentoyê li parlamentoyê em diya münaqeşe bikin. Li wê derê jî Kek Mahmûd dîsa pir di ciyê xwe da binav kir yani ew ji pirsa Kurd çi fam dikin em çi fam dikin du tiştê ji ev du cuda ne. Lê hêzên
سرخبون خواست یا کردا خواه لگال ارگانیزه دکن اگر تخو لگال ارگانیزه کر ایدی ریاکی دنشتره نامینه که تو بیجی از پارلمنتو ناس ناکم از سروکومار ناس ناکم از پارتی دنی ترکیه ناس ناکم از ریببریا ترکیه ناس ناکم نه تو خو دکی بشکی جوه پیباجوه لبر کماسی چیه کرد نه طرفن یعنی پرانیا کردا رایا خوددن هدف دبی از پارتیا کی ترکیه ایمه وکیدن پارتی سوسیالیست کردستان پارتی آزادی کردستان پارتی دموکرات کردستان پارتی کمونیست کردستان پلتفرم دموکرات کردستان هی یعنی بنا لگاله یعنی 4 حبجوان اگر از کم نزانبم یعنی مراجعات ذکرنه وزارت خارجی مراجعات وان گرتی از کو لترکیه پارتی به ایزن نای او کرن یعنی او که آگاهدار کرنه bildirim dibêjin yani derî tu dibêjî min partiyekî wisa daniye derheqê wan partiya da dawa hatine vekirin yani loma van faktura teva wexta em bînin cem ev guherandina ev sistema nû imkana kurda jî ew ê zêdetir bike ku Kurd daxilî siyaseta rojane û rêveberiya Türkiye bibin û bikarbin daxwazên xwe azadtir birêve bibin loma jî bi qenaeta min divê hilbijartinê da jî hemû partiyên Kurdistanî divê du tiştên esasî bidin pêş ne sisê çar û zamişe yek ji wan partiyên ku deklarasyona ew kê de heye madde sisiya ye yani bi qenaeta min ew divê madde yekem bûye deklarasyona ittifaqa azadî û em ê bin wê derê em ê werin wê derê ew bi xwe serê du tişt yek ew e partiyên siyasî yên bi navê Kurd û Kurdistanî ku hedefa wan avakirina dewletekî serbixwe be jî bibin meşruiyetekî bingeha yani kanuna esasî da bigirin yani eger niha Türkiye taqiye dike niha Türkiye eger pakê nagire peseke nagire û zanim çi ne ku kanûniye bi qenaeta min AKP jî di siyaseta xwe ya Kurd ya 10 sal berê bê kanûnî bû kanûna partiyên siyasî 2820 navê wî madda dudiya lê binêrî tu nikarî wekî partiyekî siyasî hebûna etnîsteyekî cuda û iktidarekî li coğrafyayekî beşekî ji coğrafya Türkiye biparêzî bikî partiya xwe ez li vir pirsekê ji te bipirsim ama Kurd bersî bide derbasî avalê de necî bibin niha kanûna esasî ya ku niha ya herî dawî ya 1982 ye piştî kanûna esasî yani hatiye guherandin yani heştê madde hatine guherandin lê bi biryarnameyên ku di hukmê kanûna da gelek hatine girtin ku îdî kanûna esasî ya 1982 evê ku ew ki necî dî nikarin naz bikin hingiyek ew çend carat guhertin hemû taz erê ama hê ew e hê kanûna esasî hê ya 1982 ye rast e nan hê ew e îcar niha yani bibêjin ku digel ku li dijî vê kanûna esasî ye lê bi biryarnameyên ku di hukmê kanûnê de ku ji alî serokkomar an alî evê ve hatine mesela ku piranî ji bo tatbîqa evê bibe Yekîtiya Ewropa bibe ku dixwestin bibin endam niha bêjin li ser vê evê partiyên bi navê Kurdistanê hatine damezrandin û normal kanûnî ne di vî warî de bên gelek tiştê din hatine kirin wek ku bêjin unîversîte ku beşê Kurdî vekirine bên televizyon radyo bi Kurdiyê ye heta yê TRT ye
نورمال وانا حمول لدجي قانون اساسيه 1980 يعني شو قطع العقوام في باطنه ليه نها ام ببين دور بو يعني اردوغان تيك شو قبول كر و اتفاق ملت هات سري واتفاق ملت وبياته وچه سياسته او بك او مثلا بارتين ناوان كردستاني نه او چه ببن او üniversite ve çibe TRT Kurdi ve çibe ama Kürt ha de dakika tişteki usa. Ama kek mümtaz ev tişt ne greday yani hin tiştene greday kanuna esası ne hin tiştene greday kanuna ne yani de kanuna esası da tü yani evya de aynı vakti da greday mafi xwe derbirin ifade kirin û xwe birêxistin kiriniye. Tiştekî pir giştî de ew kê de heye Kanûna Esasî Tirkiyeyê de heye ji bo Loma mesela DKP û Hakpar Kanûna Dadgeha Kanûna Esasî Tirkiye du cara girtina wan red kir. DKP jî red kir, Hakparê jî red kir. û yek wan de gerekçeyên pir enteresan hebû. Gerekçeyê enteresan çi bû? Peymanên navneteweyî ku Tirkiye imza avêtiye birî. Loma ev münaqeşekî pir dur û dirêj e. Ji tifaka milletê jî em tiştekî wisa bi ittifaq li ser vê yekê divê em nepên. Lê Partiya Deva heye, Partiya Saadet heye, CHP heye, vana dibêjin ku ciyê çareserkirina pirsa Kurda parlamentoye. Lê her yek ji wan ji pirsa çareserkirina pirsa Kurd çi fam dikin? Tiştekî ye, tiştê ku em bi xwe fam dikin. Tiştekî ye, tiştê ku HDP fam dike. Ku ew HDP wekî nûnerê Kurda qebûl dikin, tiştekî dine. HDP dibêje özgür vatandaşlık, Hak Parti dibêje federasyon, PAK û PSK dibêjin serbixwe ya jî federasyon û dewletekî serbixwe û vana wê tiştê qebûl kirine û xwe ew kirine. Lê dawa vebûye niha mesela parêznameya parastina Pakê di şexsê Rêzdar Mustafa Çelik de belgeyekî tarîxî ye yani. Belgeyekî tarîxî ye. Dîrokî ye. Yani ew yani ew kê da yani kanûnê da tu dikarî partiyekî deynî bêyî ku îzin bigirî. Lê dûra yani dadgeha Kanûna Esasî li ser te mehkeme vedike. Dibêje ku ava navê vê partiyê li dijî Kanûna Esasî ye. Armancên vê partiyê li dijî Kanûna Esasî ye. Loma li wê derê guherandina Kanûna Esasî armanca yekeme loma ez dibêjim divê Kurd partiyên Kurd divê bixwazin ku yek du tişt ez dibêjim. Yek partiyên bi navê Kurd û Kurdistanî û ê ku doza dewletê serbixwe jî dikin bêyî ku şîddetê bikar bînin divê serbest bin tu xeteriyekî tu tehdîdekî li ser wan tune be yek dudo bi qenaeta min hêz û rêxistinên ronakbîrên Kurd divê hilbijartinê da ji partiyên rêveberiyê Tirkiye doz bikin ku ew konvensiyona rêvebirina herêma ya Avrupayê Tirkiye hemû şerhê xwe divê ji ser rake. Wê demê nikarin qayyûm ew bikin, wê demê belediye şaredariyê Kurdistanê ew ê bi xwe bikarbin vergî bigirin, wê demê ew ê şaredarî û belediye bikarbin zimanê perwerdeyê de guherandina bikin bêyî ku ji alî Wezareta Xaricî ve bên dûrxistin ji karê xwe ev her du yani mafê ziman ancak partiyê te hebe ew ê mafê ziman jî biparêze ew ê mafê civakî jî biparêze ew ê mafê kar jî biparêze her tiştî biparêze. Ev her du tişt kilîtin ew ê rêvekin ji me ra ji milletê Kurd ra di xebata aşkere xebata demokratîk xebata bi rêyên aşîtî ji bo azadî û serxebûna me ew ê rêveke
لوما بقناعة من مهمة كو أردوغان بيغو هراندن و alternatifا هري معقول alternatifا هري لبر دست و بالتعهد وانجي يعني او بخود بيجن او رستورا بكن در باسی پارلمان تاریج می ببن کیفیت جی ارتی رابه و دمی کرد او بکاربن نفسکی بگرن و دمی کرد او بکاربن باشتر خبات اخویا سیاسی ارگانیزه بکن لو ماجی رای کی منه هبیا تونه مالسف منی رای اخو بدا ده سرو کماری ده منی رای اخو بدا کمال کلچداروغلی به مناقشه به بله کک bayram naha HDP du deklarasyon çekir. Yek çepên Tirkava ku navê kedu demokrasî bû. Ya didiya jî bi hin hêzên Kurdara çend roj piştî wî li Diyarbekir bi navê azadî û demokrasiyê. Ew du deklarasyonin û naverok her du deklarasyona jî newek hevdûne. Lê heman partî di her diya dayê jî heye. Yani te wan deklarasyona çawa dît dema du deklarasyonê wan hebin vê kîja deklarasyonê yani bêjin nabe divê merivê yekê pêk bîne yani normal ji hinek partiyera hin soza daye ji hinek partiyera hinek sozê dinê daye û îmza kirine diviya çawa dinexîn. Niha kekim taz biya min li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye problema mezin hereka Kurdî ya ku azadîxwaz yani daxwazê wî çi dibe bibe ji em bibêjin bi tevayî mafê çarenûsî mafê çarenûsî ê jê kim ê jê hêj wêdattir yani mafê çarenûsî wek dewletekê serbixwe ev tabî ev daxwazên gelek ew in lê li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye hêzên Kurdî tarefninin berê divê em ji vê rastiyê dest pê bikin niha em sala heştê û niha vir da yani heştê û niha da ji SHP veqetandin û bi rengê aliyê legal da bi profîlekê Kurdî ku hereka legal a Kurdî peyda bû hêdî profîlê bû ji xwe ra dengderd jî hilbijêr jî amade kirin sosyolojiyek jî amade kir mesela salên dawiyan salên notî da bûn nivîsekî Ertuğrul Özkök di Hürriyetê da gelek barkeşe di arşîva min da jî heye rastî gelek mühim e wê çaxê digot li Tirkiyeyê sê blok hene bloka siya jî hêdî xwe şekil digire dibe got bloka muhafazakara Türkiye muhafazakar Türkçi dîndar bloka sekular kemalist û Kurd jî bûne blok dibin blok hakikaten yani mesela em DP bînin bîra xwe bi taybet DP em bînne bîra xwe yani ew milletvekîlek wê wextê jî ketine meclîsê yani meclîsê da profîlekî Kurdî hebûn yani ew îtiraza Leyla Zanayê bigire ji heta piştê wî em bibêjin ê Osman Baydemîr heta derecekî ê wextê serbixwe ya jî hinek însan hebûn di meclîsê de wexta di meşiya jî yani bêna Kurdîtiyê profîlekê Kurdî jêtir anha di Tirkiyeyê de biya min ew profîl temamî bi proje entegrasyonê bi proje entegrasyon bi navê wî entegrasyona ama siyasetekî asimilasyonîst yani çawa ser ziman kültür û nasnama
ملەتی کورد ئاسیمیلێکی هەبوو لەسەر پرۆفیلبوونا سیاسی یا کورداژی لە تورکیە ئاسیمیلاسیۆنێکی چێبوو یعنی تونەکردنا وێ پرۆفیلێ چێبوو و بیا من ئەو تشت بە پرۆژە HDP دەست پێ کرد یعنی سۆسیۆلۆژیەکی کووردا چێبوو بوو یعنی BDP DDP ئەڤێندن هەمیژی پرۆفیلێکی کووردا بوون حتا BDP ژی ئەم لەوێ دەری ئەوروپانە بینە بیراخوا مەسا دگوتن پرۆ کوردیش پارتیەکە پرۆ کوردیش ئانها ئەو پرۆفیل چوو نها پرۆ لیبرال پرۆ لینکس yani yaji links eingerichtet yani partiyaka berbiçep a liberal têgotin yani hêza Kurdî şuna ku hêza Kurdî ji bo profîla xwe ji bo nasnama xwe di Tirkiyê de nav siyaseta yasayî meşrû da şekil bigire û ji tarafê milletê Türk ve jî wisa bênasîn û wekî Ertuğrul Özkök dawiya salên nodî da nivîsî bloka sisiya peyda bibe îro bloka sisiya bibana bloka Kurda malesef yani niha rolekî din hate pêş û li ser ew ê li ser rayê Kurda 5-6 milyon rayê Kurda dahola ew ê lê didin dahola liberala çepîtiyê a Tirka yani HDP Emek Özgürlük İttifaka Özgürlük aslê xwe da bûye lingê sisiya ê pergala dewleta Türk yani lingê yekê cumhur lingê di duwa millet lingê sisiya jî mixabin bi 6 milyon nêzîkî 6 milyon rayên Kurda lingê sêyemîn jî lingê çepên ji ala Türkî Sosyal Demokratiyê wêdatir çep ew ling çêbûye ew ling nebû lingê Kurdan niha Kurd divê berê xwe bidine vê meselê ev mesele ez parantezek vekim divê hilbijartinê da bo yekê ez dibêjim Kurd tunene ez parantezek ehsa Kurda dibe ama Kurd tunene ew Beşîr Atalayê digo HDP me bi hev radaniye tunene yani me biryar girt me danî yani na ez vê tiştî ez naxwazim mesela ew dengdarên HDP jî dilê wan bişkînim çünkü ew sosyolojiyekî Kurd e yani hemî jî bedildayîne yani ez ew nine lê ev sermaye ji bo kîja siyaset tê bikaranîn yani niha 6 milyon Kurd di Tirkiyêde 6 milyon Kurd evê ku ya jî 5 milyon ya jî 4 milyon Kurd evê ku rayê xwe ji bo doz û daxwazên hissiyatên Kurdî ji bo nasnama Kurdî ji bo daxwazên Kurdî didine cîkî eger ew rojê carekî bi rengekî lîbasekî cilekî li xwe bikin di dinyayê da dibe dengekî eviya di Diyarbekirê da em hemî bi hev re bi rengekî em derkevin bibêjin em Kurdin ya em Kurdin em dixwazin Kurd bimînin yani ev daxwaz vête kirin yani ev tikare di Tirkiyê da balansên nû peyda bike ama ev tune ez ê min banga min li hemî siyasetmedara jî li rewşenbîrê Kurda jî li yeko bedildayiyê Kurda jî ewin ku em li xwe vegerin em raya xwe bo xwe hani berê hilbijartina da dibêje divê dengê xwe bide xwe ê kardeşim ez dengê xwe bidim kî ka kîja Kurd yani ka Kurd profîla Kurd li ku diriye ez dengê Kurd bide Kurd na evî ji ortê rakirin ev operasyonekî dewletê bûn dewlet naxwaze li Tirkiyê Kurd bibin merkezekî bibin hêzeke sêyemîn
ببن قوتكي ببن بالانسكي ده اف بروسيس سياسة دولتية و بروجين سياسي جيش بوي ويتشي دبن و تشابين ترك اف جروبين تشابين ترك جي مخابن يعني ام بين بيرا يعني ام نچن دو بير سروكي ام بي دي بي جي اگر كو هزا ناف هدي بي و ان يشيل سولي بهتر ببن كرد دي اف مصلحتها اويدا نبه مصلحتها كردا داجيننا مصلحتها ما داجيننا ام فيان راس نابين اي قردش ما سالين حفتيدا مثلا حفتيدا كيك محمود كيك فيلدان تا امهمي تين بيرامه ماوي شريكر كو حركه كردي خوش چپا خوش محافظه کارا خوش دیندارا دورخه و پروفیلی که کردی کردستانی درکه و اورته ام آنها ترسوید کن ام حرکه کردی یاکو پولیتیزه بویه یاکو بویا کرد ام وید بن دخن بني امر Türkiye işçi partisi. Yani usadbe işte problem eve boya ki mıhabın servan deklarasyonuna münakaşaji kariminine ez naxazım bejim valla başa و خرابجی yani çünkü duyda ez Kürt nabinim ez temsiliyeta Kürdi duye derida nabinim ve ev kare ku Diyarbakır'da da hata kırıncı bugor qanaata min bila çen Kürtji nava ve işi dabın bila çen nave Kürda ji nava ve işi dabın yani tiyatrodaki usaya naha ev saleki em dibêjin yani bîra hevdû dixin em dibêjin divê merkezekî kurdewar profîlekî kurdewar merkeza wî Amed be Diyarbakır be bila Cizîr be bila Wan be bila Kuderî be ama bila Kurdistan be em berbehev bînin û em çi dikin çi nakin em bihev rabikin em wê çaxanê bi birayê xwe HDP ra jî xeber bidin bi Hudaparê ra jî xeber bidin ama bo Kurd bo Kurdî bo Kurdistanê bikin vê îşî bo yekê ez rast nabînim ku niha bêjim oho çi deklarasyonekî baş e an jî çi xirab e Kurd têda nabînim Belê kek Mahmud ez li te vegerim ji xwe te pirsê bîst du deklarasyon di nava di sê roja da hatin beyan kirin yek li Anqerê ku bi çepên Tirkan rabû bawer dikim 4-5 alî bûn û ya didiya jî ku li Diyarbakır hat îlan kirin ku bi navên cuda û daxwazên cuda tu van deklarasyona çawa dibînî û yani dibêjin ev partiya herî xurt ku van her du deklarasyona imza kiriye wê çawa yani wê kîja pêk bîne yani wê çawa be yani ji ber ku li dijî hevin yani divê gere yekê pêk bîne yani bi te çawa dibînî belê na tabi berê deklarasyona divê meriv ji bê neke ki HDP berê ebêjim hewl da ketina xebatê gelek têkilî gelek civîn şekir ki bi çepê Türk ve blokekî avakirin û zatî bahsê bloka Kurdan nedikir yani nedgot ki em ê bi partî Kurdara em ê tiştekî ava bikin ev vî hefta dawî derket yani normal ew bi serê xwe yani divê pirsî yani çima ebêjim HDP Kurda heta werojî îhmal kir bi ew çû bi çepê Türkara ebêjim ev blok ava kir û wekî Kekberem jî got berê wî diro Encûment Aqdeniz Encûment Aqdeniz got ev ewa Kurdî zarar bidime jî bi diwan jî lê me her di bi deklarasyon jî xwendin min da berhevdinî min got herhalde vana bi henekê xwe bi Kurda dikin henekê xwe bi me dikin yani beqî meriv edî xwendin nivîsandina me tune yan fam nakin çi dibêjin yani evim motorê her di bloka jî yani her di em wekî blok bira bikin HDP'yî yani HDP li nav Tirkiye da hinek ewa xala lev dike ki orada
يعني قلت işte pırsa Kurdî em ê hewl bidin rêya aştî rêya aştiyane rêya demokratî em yani hel bikin o hesab di bir da hene tiştî jî gotine yani me difikire dibe ya mala tî bana bibêjî bahçıma tî Kurdara dibêjî Kurd datî bana daxwaz dikin ev daxwazê Kurdan e zatî her ji hevalê me ew ki dosya Kurdan e ew ki dixwazin Kurda kar bikin iş bikin ji wan re bêje بوارا بد قبول کنه برای وانا تکنولوژی آخویت چه بپاریزن کرد داتی باتشان بپاریزن نه مثلا گفتن که همه زمان کردیش باشا دارو که حتی یونیورسیته بکن زمان فرمی جبو کرد باتش کی نه که کرد بی داتی دیبیجن داتی جو کدار دیبیجی تی ترکی دیبی یاد بی تراجیه یا صدما yani çima dاتی مرا دیبیجی هر جو تکرار بیجی چی قبول نکرد یا چی فهم نکردنه وارا بیجی بکی فایده بی یه کتبانه اتفاقا دکی deklarasyon derdi. Mesela gotine emi deskeftiye çap parça Kurdistan'ı bipariz. Na deskeftiye çap Kurdistan'ı birasti havale PSK ve havale hakları aynı şey faham dikin. Merak dikim yani. Yani mesela deskeftiye mesela emi bir ki deskeftiye başvur ve ki hançada ki pişta Kurdi pişta Türkiye ki var gotine ne yani bu yere başvur işte feodal و پاشفروی و نمیدونم işte İsrail'a birçok وکی خانچه که پیش ترکیه yani ev deskefti evci deskefti ona bu yine böyle uçabele edinlerin ancak bir ki evcim hatta böyle bir ittifak PSK ile edinleri uçabele edinler yani hevi dikim uçabe me uçabe PSK böyle ittifak edinlerin varlı binler ama yani burada yani birası trajedi ama emten kudara bahsi propaganda kudar dikin em tişin tukara bahsi kudar nakin lama ji birası şermi yani mevdid قد يعني كيف امنات للطبيب سببها في نهاب قال سببها في كردن وجه كيك بران قلت كرد بخوي نا اخترن نا كرد اختر بانا كرد بياسي هبانا كرد بخوي سياسات بكرنا هب هيز بانا رفشا ما نوسبا نا بيجم افصالا كي بيتر يعني رجع بجارتين كتير رجع تركيا كتير رجع كردا يعني مثلا حتى ايرو حتى بري سيرو يعني يشيل صوت بارتي واشتراها او هذا قهاتن الديار مكي جميل شكرن بروقها باكرن صالة كي مناقشة دبي بارتي مانا الكوبون تشد كرم مثلا بري دهرو لأودا جبوي انجام ارتهيج الكردستاني 15 parti Kurda civin çekiyor. 15 parti. Rasi من زمان 15 parti Kurdane. اتعجب ما. حتى بقول يا رب شو يعني من نبي أنا من نبي سنة. أنا ببان زمان. يعني أب 15 parti شو ما بيحسيتنا. أجا parti نه. يعني أم parti دبي دم ماسو يكسان دسان عليه فهم لكن. parti دبي دزجة تابن هزة تابن أنام تابن شوبة تابن خبطة تابن تلدرك تنا بالدياربك الجادا جبراني ونام ساعات سوقاغي ودردوراويت لخالة كي بغري تبيس بارتي من يعني براسي حيف جنيه يعني جنيه بوهراجي جنيه مراجي جنيه يعني دبي دوت وهي بكن رون بين ام بكيك ام كيف محمود مقابل هناك جوان لوقال جيتنا يعني هبنجي يعني كيف عملنا برد كيفم يعني دبي روش نوصل يعني او 15 بارتي شما يروتنا نا مثلا من فيسبوك كذا جي چنتش نفساندن نا بيجم نا حوالي باكي بسكي و تفجري دا افصالوني زتره لسه خالي تبي عجيب طلب خالي لازجيني لا بعتنا كي كتنا بتفاق كي يعني كيف ما جدات ما تقول باش باي سي بارتي كردا كيام حسيل سنه تشتا سي جروب كردا سنه تشتا لاف كرنا بهبره تبغرن حتى بشتي عد هيجي بهبره جون غريان على كاريدرين يعني جي كيف بو نا مثلا بسكتر كابل خناكر بوتشي وبوتشي حتى نيك بوقت كي صول يشيل صول بارتي وهلا بي افكرن شما باكي شما بسكي شما تفجري
inisiatif nestandın, Gazi Parti Kurdun, edina nekirin, ya jine şu deri vanle nextin, negot nehvalın, vay elbjartın te, tamam, imkanı metne, belki emlikan bejarmen, am خلينا تركب مش خالتي خورا بيجن كي هواله ولا إمكانه متنه قوته ما أبى ركشة ما أبى حالي ما أبى أم تعالي بورين لكن أمريكان بجربن لي أم تخاذن رأيه بدنا فلان دري يعني أو بيجي لكن يعني أنا مثلا مراتكم شو ما يعني حوالنا إنيشيتيف نستعمل أنا بتشان جرا جبين شكرنا د شوف بالمدينة دريدن دا بعض داخل خوی لازگنی کرده او انا کانی بون بنگه کیش بوی که پلاتفورم که بیا کرد بلکه رو توش کی بچوک جی چه بوا لهم خابن حواله نکردن پاشر حواله حق پاره 21 ماه یکی لتیار بکری گازی شش پارتی کرده کردن جبینا کی هات دار سنه لوی جبینا شش پارتی پی بی چه بابا پیشنهاد گفتن ولی حاصل گفتن که امهرن د پارتی خود با پیشنهاد بپیون پاشه امی برسه بدونه وی دوی جبینه حواله پسکتنه بون تو یعنی کیف هم ناد بگو حاضر که حواله پسکت جوانه سبتری میدی که بایرام چوی آخره با هدفی تمام یعنی که بایرام کنه بچه آخره با هدفی و آن جبین چه که بکی بری راندوگستان دوی اما حواله پسکت دیار بکره هنه چه مانه چوی جبینه یعنی اما را تشکی نبیشن اما رخنه نکن ام ده کی چیکه جواد مینه یعنی ورا به اوجی پروگرام مزاین چی پروگرام ما د جواتا کردی دا قاموی تنه اگر قاموی هبه ام ته بین قاموی باسخسی ام ویا سرخو حس بکن ام گراوی قابل ام چه دکه جمره دمینه ام شاشی دکه جمره دمینه ام باشی دکه جمره دمینه و لما جی کس کسی حساب نکام بپرسه نه مثلا 21 ما یکی اول هرکس yani fikri gotun, peşane gotun, çun gotun emi bana de oran خدا مناقشه بکن باشه ام برسبک بدون hatta 12 Mart'ta من چند ساعت 12 Mart'ta de Facebook ادم hatta 12 Mart'ta kesi برسبک نده kesi yani نزدیکی 50 oldu ki 50 oldu mer برسبک نده ya mer bir ولا حوالو ام بورا کار نکن ya imkanı metne Amerikan bejarın ya emi ولا bora kar bikir yani kesi tişekne ve herkes şu mala koy meko ba parti mana demek ki şu hali خرازينه yani kesame ya بس خلاص وقت از پرسا کی دنجی بکم شو هي د پرسه مدنه جابو ام شو انا وقت نمینه تنه تشتك بيجم بتا يعني بفيارا يعني جوي دقيقه بيفا هيزن کردستانی این کو بیجن دروایی کو اوی کچونه اتفاقی کرنه و به هذا پیرا او کارن چه بکن يعني هلوسك شواضين اما ويا دقائق دقيقه جبل كو ابي خلاص باشه انها يعني كسي تشكنا قلت حتى انا هكذا مال اخو شغالي اخو رازق يدك يعني دبي نوصل دبي انا مرة برسلك بلي انا اولي ها قريت غازي كرنا قلت لك يا ما حق الوزارتين ستاندي ورن ام بهبره ليست اباكن اقوم تخوازن يعني بس انا ما ابي ورن ام بهبره ليست كي اباكن بهبره نبذه نشان بدن ام بهبره دزوتنا هبرتنا جيب ستين وين كان بكن ممكن امكانياتنا ممكن قوتنا ام بيجي باو تمام حق بارتتك في بجارتنا هذا رايح بدمته مجي تعطي ورقه نقول ام دخل بجارتنا ده حوالي حق بريه او حق بتسقسيه تشلو يك ولايات هذا رخصنا خوا كريم ام غازي بكن بين ام كردك يعني بارتيه كي ابيجم فدراسيون دخواز جبوي كردا ستاتي دخواز جبوي كردا يعني طبيعي بارتي دينج دخواز ايوه كدري بلوقا او ده هدف ده معناه او يدخل طبيعي بين ام بشكل ابي بكن برا ريح بدوي يعني اوجيتنا يعني ابناء حاله يعني دبي ام ابني راح نبكن بين شما ام بيت عندنا شما يعني اگر حق بار پاکستان به دخواست که به بجارتنا راتي كبي ام بين ام تمام ام نبضتي نشان هذا ام تسكي دخواست نكن ام بازاريج نكن
ام رايح بدنت يعني خطبنا حق بري او مننا زعيبونا مننا يعني ام بي قاسنابن يعني نتيجه حق برجي وكي بارتي دن فدراسيون دو باريز ما في كولكتيف دو باريز جبو كودا ستاتيو دو باريز يعني كي جان بارتي جبو كودا ستاتيو دو باريز او خرط بب دوي دا ام خسنابن ام بابرا خرطبن لو ما جي دوي هبال بي مساله ناخذ جارد او بكن اذن وقت تقول يعني او هبال اذن او هبال الدكتور هذا بيه يمكن ولا يعني حرل ده جو هذه كده كرسيه كي بده وانا بالبرلمان توي حتى انا كي صرنا بالجروب اخر شوي برلمان توي نا رافي وانا بزربي جو جروب اخر بكتي يعني اوجي اوكي مديتي يعني هبال ريا هبال بارتي آزادی وقتی işte imam Cabal وقتی yani sibekanen ev havanajı vakatin çünkü yani kursi dedin imkan dedin yani tabii hevedik ve rekatın ama yani var maalesef var bir loma zede hevi imtene çünkü yani ev deklarasyon avane ki av bengehin بتشافي تكفى وكريت دور ده بقى خلان تنن دبهم هذه نخابين بله سپاس قال لك سپاس ایدی ام که ویلدان و که باید از وی پرسه جواجی بکم و ام برنامه فقط دیدم جبر کو او هر دو مجاری دنی و پر دریج و واد ساعت ما قضیه ام بیلن در فتح کیدن ام برنامه کیدن همان پرس یعنی بیشن مثلا هر دو دکلاراسیونا و بیشن ین پارتین کو لدروای وانا مانه بیشن وک حاک پارو پاک و تفگر و پارتی دموکراتی کردستان و وانا هنه دوید چه بکن یعنی دوید دقیقه ایدی پشتی وان همو تشتی قبول هر یک جوه 5 دقیقه كيك بالله نشتغل اسباب هو كيك محمود قلت يعني كيكو از يعني دكلاراسيون كاد او كي داتي الماليه كي براستي يعني او جو وقت جيتونه يعني از ترك بوما يعني از نه كرد بوما از علاقه من بجفاتا كرد فلان تنبيا احتمالك مثلا من بقول تاكم راي اخو بدن جبو ديمقراطيه جبو دور كتنا او كيف فلان راي اخو بدن ويدري بيجا بين سر مثلا اوكي مثلا قاي كانيكا Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı Türkiye'yi mi derkısı bu serkaz khandiye Kürdiye vici mukhandiye yani ittifaka azadi ve demokrasiya Kürda jaraki diya ittifakı naylone yani çima be pekhatin kha ittifakı naylone be argoya Türkiye dandik eri yani nuha azadi partisi tevgera azadiya Kürdistan'ı vaktiyan yani وقتا ده بجارترا 2018 yani یک جوان بردم که تفکر آزادی بود صدقی زیران از شخصی جناس که yani evcice tevgera milli görüşte yani tişte ki bir enteresan yani ev Kurdin ev ki çava yani hin Kurdin entegrasyonalist je çep je evketin je çepe Türkatin ve evi İslami je milli görüşten je tevgeri İslamiya Türkatin yani Demokratik Bölgeler Partisi Partiya Demokratik ya Herema rekistrinaki naylon yani yedek yani lastige stepne ya HDP'ye emviyazanın ne havcaya eviyacı naylone dedekade desturayı de kedamışıya men bu konu bisandiye yani hen kesatın vi navi yani ev kırın istismar kırın o hat hesabı entegrasyonalistin HDP'ci yani kursiye kidan İmam Taşçıyer ve deme serok ev bu serok nuhaji eko من خستی سیاست حواله که بایرام مروه منه خاله منه از جرات بجم خالو یعنی که حلیم
yani evji naylona joko ne partiye komre ki seçil endamı wan hene yani tabi hamu endamın neviyin xuji hel bijerim belki dusat denge wana ya bu sese naylon açara Halkların Demokratik Partisi Evdüveyaz Partiye ki Türkiye'ye mi? Ya çara Yeşil Sol Partiye Türkiye'ye ya Pence Demokratik Toplum Kongresi Kongreye civaki ya Kürt Demokratik evya bakış ku tıfak ekiye Kongreye yani düve kongrede nuha tu bana van naylona teva dahi evi Türkiye'yi ki demire Partiye Komünista Kürdistan'ı Kekvilan tani parantezek vekim وداتا كا نلايلونه يبريارا داوود ده اوه يعني او سريع هذا tamam yani nuha nabi nihayet ev kongreye yani ev bu tıfaka apojiya yani entegrasyonalisten siyasi yani ev tegaha entegrasyone men 25 saat beri men nevisan diye yani جدما DTP verden من نویسان دیه 2004 20 سال بره من نویسان دیه de Kurdi infoyda çar zincir bu yani çar makare duhev yani entegrasyona siyasiye diye bana nuha lever despeka programa medaji mego yani Kürt legal kardikin evi çipkin beguman Kürt eğer irada vani müşterek ya siyasi ya milli neteveyi hebu ya ev irada müşterek tıfaka Kürda ya demokratik o neteveyi dikare be hamu partiyen Türkara be hamu tıfakın Türkara tıfakayı cüda çeke ev yapır tabiiye juhu dibeyem usabekin problem liverçiye kek bayramcı yani zaman kek Mahmut yani zaman livederi evtfak tüneye yani irada milli ya Kürda tüneye o evyajı tu alakavi bitfaka Kürt tüneye şeş juan rexistinin evkin az birası liser partiye Murov o Azadi İnsan ve Özgürlük Partisi ziyade tiştanınız hanım ne hakkı luan nekim luhuci nekim evi datinim ariye ki yani Partiya Komünista Kürdistan'ı ve Partiya Sosyalista Kürdistan'ı je derki yani liber Kürdistani bun tüneye irade ki Kürdi tüneye o evya ev belge jo taji yani zaman jo davazem yani nuha HDP hem serkeşe ittifaka kedu azadiyeye kedu demokrasiyeye a Türkiye a beri و HDP دیسا سرکشی و اتفاقیه بله ویجا نابراو که هر دو اوکاشی شهر دو جدانه دل دخست yani PSK PAK و تفگر او اتفاقه خو او بکرانا yani بیکو بکبن ناف تشتکی وانی tamam روش اصاد خوازه امرای خو بدن و اتفاقه Türkiye بیکو ام دناو وان دبن و بگوتانا داخوازا ما یاجی خواسترا ما اوکو هون ده پروپاگاندا خدا ده اوکی پارلمانتو خدا وان تشتا بدن پیش داخوازا خود بدانا پیش ایرادا وان بخوبو ایرادا وان سر بخوبو لدوی مرف نبویا شریک اتفاقه که بوی آوایی وکی اتفاقه که آزادی و دموکراسی یا کرد دوی مرف نبویا باشتر بو بگمان از به هوان پسکه yani je ne je demokrat bune wan ne je ne velat pariveriye wan tu şüpheye min tune yani parti dikanın jana biryarın galet bigirin ve kanaat hemen neketana ve tişti bitfaqa xo ya bitevger u pakre vekili bugotana binarxandana bugotana em derin hilbijartın ev Türkiye 5 salı peşiye mada idare bike em rawşa meji eve em diyeceksin ya ligora namzeta ya ligora vekidin emraya xubdin ve partiye mesela Hak Partisi ez dixwazim yek tiştekî bêjim
yani mehuni بدو مهبری دیجی دو پروگرام جدا دا من آنی زمان براستی از پر ملاخ دکم من جبو آشکره رaya گشتیرا مگوتیه از بشوبهمه yani seremde hazar tışt digerin çilu yek bajara da teşkilat tişteki pır zahmete o hatta noha min li çar bajara jî yani tu evkên hak parê min nediye tu aktivite çalakiyekî xebatekî evkê hak parê min nediye li ser wî belki pır aşkara neyin nivîsandir jî deh tiştên din dibêjin ew jî ihtimalek mezine girêdayî ev sîstema nû ya hilbijartinê ye partiyên biçûk yani 100 ray jî 1000 ray jî 5000 ray jî bigirin dikarin tesîrekî pir mezin li ser netîja hilbijartinê çêkin ez yani tamam Hak Parti ne partiyekî nû ye Hak Parti berê ew kazanç kiribû lê dûra perçebûna nav Hak Parê PSK û wekî din ew hêza xwe wenda kir ne tenê PSK wekî din jî kadroyên Hak Parê dûr ketin ev 41 bajara da 41 bajar û li her bajarekî bi kêmanî nîvê qezayên wê bajarê de divê tu bi teşkîlat bî kêmanî sê qeza na kêmanî nîvê evkê bajar bawerkim sê qezayê neyse yani bi kêmanî ev ya dibe 300 teşkîlat min nediye min çalakiya wan nediye hebûn û tûnebûna wan di wan bajara da ji bo min bişike û ev şêk li gelek pirsên din gelek pirsa di serê însana da vedike loma jî yani duwê evkê da jî yani helbestekî minê pir eşkere tune ku ez bikaribim yani bi dilekî rehet bibêjim ku herin raya xwe bidin Hak Parê xulasa em bidin bahev em dîsa gava dilê Kek Mehmûd wexta behsa ew kê dikir yani em tên xapandin yan na min got yani ez ketim naberê min du tişta got zêdetir em hevdû em Kurd hevdû dixapînin em qeweta xwe em îrada xwe ya müşterek datînin aliyekî her carê yani hilbijartina 2018 da azadî û dedeqede birin nav xwe niha jî PSK û Partiya Komünîsta ew kê birin nav xwe carekî din yekî din ve yani gav bi gav Kurd ji avakirina îradeyekî müşterek ya millî û demokratîk dûr bikevin perçe herin bikevin nav vîzyonekî entegrasyonî xetera herî mezin ev wexta îradeya me ya müşterek a millî hebe em îro qels bin jî sibê em dikarin xurt bibin lê carekî em bûn entegrasyon alîgirê entegrasyona siyasî qesta min ew e zû bi zû em ê êdî nikaribin vegerin ser îstiqameta bi destxistina şeklekî ku em bi xwe qebûl bikin ya mafê xwe çarenûsiyê ev ya dikare otonomî be bi şertê ku îrada me be ev ya dikare federasyon be bi şertê ku bi îrada me be ev ya dikare dewletekî serbixwe be bi şertê ku bi îrada me be loma ew karê dîsa vegerim hem gotina Kek Mehmûd û Kek Bayram yani ji me bikeve jî zariyê me bikeve jî ji navê zariyê me ev dewlet nikare ji Kurda xelas bibe heta ku Kurd bi awayekî azadiya xwe bi îrada xwe bixwe bi xebata xwe bixwe bi hêza xwe bixwe bi dest bixin gelek spas dikim spas te Kek Bayram gotina dawî ya te ye
لێ ئەز تشتێکی بێژم کێک ویلدان yani berê di qanûna Tirkiyeyê de ji bo ku meriv teşkilat deyne teşkilata partiyekê deyne diviya bû ku meriv ji wî bajarê îqamet bike lê dûra guhertinek çêbû niha ne şert e ku meriv li wî bajarê rûne yani yekî ku Almanyayê jî kare eger hemwelatî ve kare bikeve ya bêje qezakî biçûk ya bêjin sêrtê ya jî zanim lê dîsa jî tamam zanim dîsa jî yani ez mesela ew kê jî zanim yani tiştên wisa dikarin çêbin yani ez hatime yani 35 bajara da heye ez karim yani ji bo ku bikarim hêzekî min heye 35 bajara da ez birêxistirim ez karim yani hîleyî şerîye bikim heşt bajarê din jî lê zêde bikim ya nizanim çi lê ji min re yani min lê jî nêriye ez nizanim mesela kîjan bajara teşkilatên hak var yani li ku derê hak var bi wan teşkilatê xwe beyanekî belav kiriye ya civînekî çêkiriye ya jî beşdarî çalakiyekî din bûye eviya wekî Kurdekî yani ew kê min e ku ez bipirsim yani ew tune ve ew ray ez jî yekî ra bêjim hera li wê derê ew ê nebêje ka li wê derê kî ye ez raya xwe bidim kî ez herim ji kî ra siravekî bidim bêjim ku merheba bay ez jî li birim doma dibêjim ew jî berpirsiya pirsekî ana hat qeyskirin YouTube'ê de de ew ê de belkî ev cara sisiyaye ev cara sisiyaye van programa da programa te ya berê da jî min anî ziman û programa Ütopya TV mehek berê Esra xanim re me programekî çêkir li wê derê jî min yani ev ya binav kir bigo ku şûbha min heye li gora sîstema ew kê ez bi wî re girê didim vekirî girê didim yani neko yani tiştekî ve naşêrim li gora sîstema hilbijartina ya nû 10,000 deng dikare 5 milletvekiliyê zêde ji AK Partî re derxe 5,000 dengê ku here partiyekî biçûk dikare 5 milletvekilî ji ew kê wan zêdetir ji wan re bê hesibandin yani eviya kek bayram destpêkê da got yani matematîkçiyê xwe ew kê xwe her tiştê xwe hesab û kitabê wî falan kirin li gora wî ve de deqa dawî da salek berê ev qanûna hilbijartinê anîn bîle exne anîne û hemû partî hemû tifaq niha ketine tasûwasê ew ê çawa bikin ku ji vê yani sîstema hilbijartinê feyda herî mezin bikaribin derxin münaqaşa tîpê û ev kê fayda ortaya li ber çava ye di tifaqa millet da jî ez barim îro min detaya xeberî nexwendiye Partiya Demokrat Saadet Deva û Partiya Pêşerojê Gelecek ji lîsta CHP'ye bikim hilbijartinê dawî ew hatin wê noxtê û heta niha 11 bajara li hev kirine İYİ Partî û CHP jî 11 bajara da li hev kirine belkî çend bajarê din jî bikevin ew sîstema fermuar dibêjin sîstema zincîr yani yek ji wan yek ji wan yek ji wan yek ji wan ew ê lîste çêkin ku nekevin bin tora yani kurnaziya ev kanûna hilbijartinê nû ku baraj derketiye sedî heft tu nav tifaqê da bî tu wek ku ji barajê derbas bûyî tê hesab kirin lê heft baraj heft e lê eger tu bi serê xwe nav tifaqê da bi lîsta xwe bikevî hilbijartinê tenê li gora raya xwe tu derdixî wê demê ew çi dibe di wê herêmê da partiya ku herî zêde ray girtiye ji belaş yek du milletvekilî zêdetir derdixe ew qas basî te ev ya ji bo MHP çêkirine û ji bo AKP çêkirine ne wekî din tiştekî din dirêj bo kusurê nenêrin spas dikim Mekek bayram da seklandın. Erê kusurê nedire kek bayram. Belê kerem ke. Gotuna davî ya te. Kek min tu
تو دزانی يعني پار یاژی ئەس پێ دزانم و حتاش دەستێ من هاتیە بە هەواڵێن دۆربەرێ me nasra min rica jiwan kiriye ya jî me bîr û hezirê xwe bi hev re guhartiye par hezîranê vir de ême bixwe me deriyê hemî aliya xist em hevkariyekî merkeza wî Amed, merkeza wî Diyarbekir, Kurdistan hevkariyekî kurdewar bi hev re çêkin û îtiraza me li ti grûbekî re tuneye bila balans peyda bibe. Pêk nehat îcab nake îro îdî em rabin gotina ji hev re bivêjin dilê hevdû bişkînin serê hevdû bêşînin divê em bi sabir bin biçêkî û li direkt li pêşerojê mêzekin salekî paşê hilbijartinên mihellî ne biya min hilbijartinên mihellî ê belediya ê muxtariya ji vê hilbijartinê ez redda van hilbijartina an jî meclîsa Tirkiye filan bêvan ewan tiştana nakim yani henîk nêrîn hene helbet li wan dera jî tiştê ku meriv bike hene lê ya muhîm hilbijartina sala bê ye banga min ji niha ve ne tenê bank rîca tîka hawar ji li hemû grûba ye grûbên kurdewar ji kerema xwe em merkezekî tefaqekî hevkariyekî bi hev re pêk bînin em aliyê yasayî da jî gav bavêjin û xwe ji sala bê re hazir bikin û digel hêzên din em jî bibin alternatîfekî temsîliyetekî û derkevin pêş xelkê xwe bila xelkê me Kurdan nas bikin bila kurdewariyê nas bikin bila bizanin ku hêzên Kurd û Kurdistanî hêzên ku derdê wan doza wan dawa wan a milletê wan e yani ew hêz bila derkevin û bi taybetî jî banga min li ciwana ye kesê ciwan e em destê wan bikirin evên em ji nifşên berê û wan bidine pêş ev çê bibe di do bila hevalê Hexparê jî bikevin hilbijartinê aliyê yasayî da ev îmkanekî ye bi çawa dest xistine nexistine em münaqeşa wî jî li alîkî ama bila bikevin hilbijartinê ji ber ku eger nekevin hilbijartinê mafê ketina hilbijartinê awtomatîk yasayî wan da dikir zaten ew jî meheqeq li vê îşî difikirin di vê warî da eger peywendiyek bibe pêwîstiyek hebe belk bila hêzên Kurd ew bikin ya heya wan ji hev hebe lê ê min bixwe ez bangek nakim nabêjim filan kes raya bidim sibê du sibê wextê lîste derbikevin ana mesela lîstê Diyarbekir derkevin em ê sürpriz bibînin yani lîsta A partisiyê de Tirkan elçî derkeve lîsta B partisiyê de dê nizanim Haşim Haşimî derkeve lîsta C partisiyê de dê nizanim yani Bayram Boziyel derkeve lîsta din de yani rastî tu nikarî yekê re bêjî ez dijê te me ew ê tir re bibêjî ez kevalê te me rewşê wisa dimîne xelkê me dê wan tişta bibîne û ew bike ji bo ku ez şaş fêm nehêm fikam bikirin ez dixwazim bibêjim eger PKK ê zendin hemî kartonî berde ê yasayî PKK ji serî da di hilbijartinan da motifekê Kurd û Kurdistanî bi danapêşiya xwe di Diyarbekirê da bixwestana bi Kurda re hevkariyekî neteweyî niştîmanî Kurdistanî demokrat pêk bîne evana egerin ama eger wilo bibana min ê îro wê tefaqê piştevaniya wê tefaqê bikirin yani dixwazim bila bêzanîn çi em motiva me çi ye motiva me Kurd û Kurdistanî ye lê ji bo ku duyê meselê de necidî ne duyê meselê de ev Tirkiyeyîtiyê paradigma nû derxistine pêşiya vê xelkê me ya îro min vîdeoyek dît xortên Yeşil Sol Partiye derketine xeber didin
yani mecliye Kurditiye nemaye. Yani ev siyaset, ev paradigma nû, ev diskursa nû maalesef li Kurdistanê ziman jî dibe, Kurdî jî dibe, Kurdînîtiyê, rehê Kurdînîtiyê jî roj bi roj dihelîne, ême em divê li hemberê viya çepera dayînin, alternatîfa dayînin û bêşer. Sersera serçava em hevalên DDP ra jî, hevalên DTK ra jî, her kesî ra jî em diyalog dayînin, em bila em mehekî xeber bidin, lê sê roj li hev nexin. 3 saet em li hev nedin. Bila xwîna Kurda destê Kurda neyê rijandin, lê bila em gotinê xwe müzakerê xwe ji hev bikin. Kurdînî yani ême divê çerçeva me ev be vêca ti bangekê min ê taybet tune ez ê benda divê mariv benda lîsta jî bisekine û serva tiştana zêde hevdû nêşîne îmkanên ku ev hilbijartin bayê vê hilbijartinê ve lasera rabe îmkan heye ku ez wan îmkanan bibînim grûbên ku rastî jî bi motiv û bi derd û xema Kurdîniyê Kurdistanîtiyê tev digerin ewana bi hev ra aliyê yasayî meşrû da gav bavêjin belkî hereketekî kîtlewî partiyekê kîtlewî pêk bînin ez wê işaret dikim Kurdara wê işaret dikim em wê hazir wî ji wî ra xwe hazir bikin û ew wî heta ji destê me tê berfirah dikin. Spas dikim bo bejdara jî û bo gohdara jî û bo mitvaxa medya çarpel medyayê û spas bo keknîme. Gelek spas bo we hemiya û hêvîdarim em gelek carê dinêkayî li ber hevdû bibînin û bi min jî sürprîza herîma zinya îşev Kek Mehemûd heta dawî karbû teknîka wî dest bide bi me ra be. Ya pêşkeftinek pir baş bû. İdî pêde em ê gelek cara derxin. Ez bendem partî me kompüterek bistînlo ayıp taraflı. Em ê xeber bişîn waz xwe dengê te çû. Dengê çû ne? Dengê kîş başkan jî. Gelek spas bo we û em hêvîdarin gelek cara em li vir hevdû bibînin û sohbetê ku bizanim belkî qandê xwe kêrî siyaseta Kurdî were û der û dorê were dengê xwe bigînin wan. Belê temaşevanên hêja niha em hatin dawiya bername xwe em bibêjin êvar baş Kurdistanê ana saet tê yaza jî divê em bêjin şev baş. Belê. Xatirê we. Merhaba. Xêr û xweşiyê dabin. Ser. Gelek spas.